sve je spremno za početak još jedne, nadamo se, zaista kvalitetne borbe. Tako je. Evo ga sada... Kolesnikov, Igor Kolesnikov, dakle plavi ugao. Tu se najbolje vidi, kako se već zove, zaštitna oprava plava i crveni Igor Vukadinović iz Crne Gore. Da, Vukadinović zaista pokazuje zavidan nivo tehnike u stand-up borbi. Sada, evo, pogledajte, malo se tu igra sa nekim udarcima, evo vidite, pogađa sa distance, jednostavno duži je tu i sada prelazi u single leg takedown koji je odlično završio, dolazi u side mount poziciju, smiruje, radi sve kako bi trebao raditi, zaista evo u ovom trenutku pokušava da uspostavi poziciju i naravno gradit će gore prema mountu. Sada ono što bi Vukadinović trebao raditi jeste da proba da dođe na žicu i da se diže u žicu kako bi se izvukao iz ove pozicije. Trenutno je, rekao bih, neaktivan. Evo sada pokušava jednu kimuru, ali to je zaista teško iz ove pozicije gdje se nalazi. Mislim da bi mogao koristiti žicu, ali on to ne radi. Naravno iz crvenog ugla, evo pogledajte, momak iz Zabijelog zaista pokazuje zavidan nivo tehnike. Uhvata jednu kuku, ubacuje dvije kuke unutra. Sada ovo može biti zaista opasno, razvlači ga tu, nema drugu kuku, sada ima, ubacuje drugu kuku. Ovo je pozicija gdje on može da radi gušenja, može da nanosi štetu i ovo je možda i najdominantnija pozicija u MMA. Evo sada dolazi do rear naked choke-a, ubacuje tu jednu ruku. Koliko je bitna aktivnost u MMA borbama? Recimo u boksu se poprilično to gleda, ali čini mi se da ipak ovdje šteta na prvom mjestu. Pa da, šteta je na prvom mjestu, ali evo recimo u ovoj poziciji naravno momak iz Zabijela pokazuje zavidan nivo tehnike i apsolutno dominira trenutno u ovom meču. Pored štete ima, evo ga sada ubacuje rear naked choke i ovo će vrlo brzo biti gotovo. I mislim da momak, da li je tapkao, nije, možda i zaspao je, evo to je jedna scena, zaista... Došao je sebi, naravno, evo vidite sportski potez, diže noge svom protivniku kojeg je upravo uspavao kako bi mu pomogao, ovo je zaista sport. Zaista nisam imao priliku da komentarišem MMA borbe kroz svoju karijeru, ovo meni djeluje pomalo i strašno, a sigurno vama nije tako. Evo, to su neke možda i uobičajene stvari u ovim mečevima. Pa evo, desio se, ubacio taj rear naked choke, odnosno gušenje s leđa, ubacio je, sve je savršeno uradio i završio borbu. Zaista impresivna tehnika, impresivno odradio ovo i u stand-upu. Evo sada vidimo i neke emocije momka iz Novog Sada. Da, zaista emotivno je doživio ovaj poraz, ali zaista je od samog starta Igor Vukadinović iz Crne Gore bio bolji borac u kavezu i zasluženo između ostalog završio je to prekidom na prvoj rundu. Zaista odličan nastup Igora Vukadinovića i vjerujem da ćemo čuti za njegovo ime još, pogotovo s obzirom na to ko su mu treneri i s kim trenira. Evo, opet sportski potez. Ovo je jako lijepo za vidjeti nakon što, evo, žargonski rečeno, uspavate svog protivnika, podignete mu ruku, pokažete respekt prema sportu, prema publici. Teško je naravno u ovim trenucima kada izgubite svijest, prihvatiti poraz i... Koliko jedan ovakav prekid, jedan ovakav nokaut gušenjem utiče na borca koji je izgubio, koji je doživio to? Pa sigurno nije isto kao kada doživite nokaut. Gušenje opet, rekao bih, puno lakše, odnosno vi jednostavno izgubite svijest i niste preživjeli